Eko! Wetu! Wamkize! Wazala ngona ntiba? 75. Untanga yethu. Ntanga yethu mpela. Wenda basanga bigiye kucika. Mbe muchoma. Niki. Zamba pro zirihengo nzinyeho. Zamba pro zirihengo nzisinyeho ntagari kina. Kareka iki kirimi bavuga hakuno ni kirimi cyo majaruguru. None majaruguru ukuntu bavuga. Bavuga igikodo. Gusinya ngo nukora iki? Nuko. Niki. Zamba pro zirihengo nzinyeho. Izihe za divorce. Ndujuramvangira. Kuko nicyo kibazo cya mbere saba mbajije dutangiye interview. Ngisaho yibuza ngaye ntaga mbajije ngo ibiki nibicyaisa mbaza isaha bivuze ngo yayikunze ndakuremeye. Fata isa $500. Urayimpaye. Ndimanuke. Oya. Abwo watuma nisubiza n'ibya. Ndagwabuta mukongeraho na ngenda man. Ndayisubije none. Burya ibyo wakora ibyo ari byo byose, icyo mama wawe yagukorera icyo ari cyo cyose, iteka ahora ari mama wawe. Nubwo mama wawe wamubona arimo gutoragura amashashi, nubwo mama wawe wamubona aryamye muri puberi, hari uko byagenze, iteka mama wawe, iteka ahora ari mama wawe. Nubwo wakurukaba ute, nubwo wagira amafaranga angana iki, nubwo wagira icyubahiro kingana gite, mama wawe iteka ahora ari mama wawe. Kuko burya baravuga ngo akabura nikaboneka ni nyina y'iki, ni nyina w'umuntu. Yesu yari kumwe n'intumwa imyaka 3 hatagenze gute bakoraga ibyaha buri munsi agenda cleaning barineraga agakoropa. Don't tell me. Don't condemn people, sons of God, who is the wese muri Kristo natarika tsirwaho. Utira baniteka wowe uri nini ibyaha, don't tell me. Right? Andika. Member without criminal. The most successful rap DJ international state RGI entertainment crew ministry. God is able. New tune studios. Pull out to the clements of them, you know. Auntie. Hakaku. Ukundi nyama hii. Ni hanu. Ni hanu. Ni hanu. Ni hanu. Kuchise kunka kuyene kumuntu Byose. Iyo tamfaranga. Ariko. Ibiki? Mutera ikintu. Mutera ikintu. Ndereya. Umva wifuje iki? Umva wifuje iki? Nifuje umugore kugira ngo tubane. Pete. Oui. Nose wagwa umugore wakwemera. Ntabwo namwemera. Kontungisha iki? Nishabanisha abandi babo batungisha iki? Nose ntacyo ufite. Ara ikintu nyiki kijya kurinya muri lavabo gute? Ese kiyobewe lavabo na toilette. Lavabo rayi. Panofure. Ni pamofure. Narinzi ko ari nibisore by'abakerenda batekamo. Gose. Nawe ugiye ukiyagarikamo. Reka nabanje kubaza ndashoboka. Niba warabonye ko ari sorori. None uzaranya no mu masafuri. Wowe niki ubundi uvuga agakorya umuziho? Yakageso kukubesha n'imbere y'Imana. Icyo muziho uko bamwe mbona nanjyewe rwose azambabarire gusa ambwire ngo ambwiye ko ari umugore. Kuko kubera yuko ngo kuri umugore ibyo ngibyo rwose mu masaro natekereza ko nabangiye kwiroberaho. None se muzakimbariza ahubwo kirasiramuye. Urasiramuye. I thought this thing was like this. But if it was maybe like this, I could manage now. But this. What is this? This. Look. My brother, sorry. Mr. Smith, she said when she met you, she thought it was like this. Counselor. Yes. When I met this lady. Yes. I thought it was like this. Okay, let me see. Okay. Okay. If it was like this,
it would have been better. Okay. But Counselor, what is this? Jesus. It can't work, see. This is we'll separate. Let's separate. Yes. Yeah, there's no need for. Yes. So that's it's finished. Yeah. aya mugurukuru urubatse oya agenda panze urapanze ego upanganye mu nzu aho uba ubana nande okay yumbaza gutyo byari mitende jewe aho mba bana n'abana biwanje nkabana na madame wanje nkabana n'intebe n'akabari